Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatin wa salamin ala al-mab'uthin rahmatil alamin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kira hamdi ku Allahi azza wa jall, salavati e selam po pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u praleskiri familju ashabia, e mu prasao kolla so gjithinja kale voz bishme porukencar, e ma kja dunja na më tren nisar averos nësar muslimaj. Od kako desisali lopšalale e pejgambereske alihi selam, koji je beške na keli dunjaja, dui glavna faktorja tale skoro gjivdipe, omeri beka koskoro, omeri be romnjakoro, o pejgamberi alihi selam, allo gjikjek situacija, te sumninel korkorian peste, o Allah, dali se janë mangetu holamo. E mo pejgamberi asan ka kerel dova Allah. Aman ništo na ne mange važno akva su astargjama na kva iskušenja, akva paripe. Dike na kari kek but važno zaključok morate haljo. Nas minena ko gjivdipe po godingjatumen neštoja protiv tomaro kefi, uvek tu mari godite gjall, ili pa kamen te komentirne ma mshengre buka, a diksullo leske. Ja kvajtalo sebepi do ka o Allah na ne ti iskušinil këmen istone asavke bolkaja, asavke paripaja. O duleske nikogash ma qvent me kaleske ributi. Se on poshminge pejgambereske aliselam a gjartëva kere, të vasne pejgamberina ne taveleske posherosa kala gajle, e mo pejgamberi aliselam, allo ki situacija, Allah te nasjan mange holamu. A kanao Allah i azze o gjel, te vakerele pejgambereska aliselam deka o Muhammed, tu polužinjano ispit, zada kana mete počastinaftut nešto bare bukjaja. Soja počastinela kana o Allah je pejgamber. A kana ka počastinelen pralalen miraž lukoja. A kana o pejgamberi alihi selam ka spremino pe mirađeske. So znači nela dva mirađi pralalen? A kana o pejgamberi alihi selam koji je delo tari rat, tari Meka ko Jerusalim, taro Jerusalim upravo efta katja ka gjallu pre, me Allahea azza o gjel te kere lafi, samo se bepea to veleske potvrda deka o Muhammed tu se manglo mande ko Allahi azza o gjel maker se kiracije. Sarde si sallo miraž luku pravari. O pejgamberi alihi selam zase kilimo pe gajlatar, najčesto kad ikele truja likjabu, a sarga dremka e pejgamberi alihi selam. Kad dva momenti allolesko Gjebrail alihi selam ushtio Muhammed. Muhammed alihi selam ushtela ta rosojib. E mo Gjebrail e mika krel, o Muhammed ushti kjer pro tavafi truja likjabu. Po shmingeo pejgamberi alislam te kerel tavafi truja likjav. Penglola palla dava po dyto drumi kaldeo kalbi pejgambereskor alihi selam te čistinelle aqa lodoleska kana so pripreminella pe pejgambereske alihi selam. Palla dava o Gjebril el Emin allo kakva burako e masavko rašće korisja kale burako jek čekori ko momenti kaj so dikjalo, dujto leskoro čekori talo, o krajno vidi kja kakoro so šajte dikjel. O pejgamberi alihi selam, a kana kale burakoja, gjalla za Jerusalim. O Gjebril el Emine pejgamberi alihi selam lelale,
em kuvela ki xhamia ki Mesjidul Aksa. Ko borit Allah sebapi psallalin ek namazi ki Mesjidul Aksa? Panshë. Znači koji këldinel ek namazi ki Mesjidul Aksa, sebapi i cilës atë panshëll namaz. O Gjebril el Emin, kuvga ki Mesjidul Aksa pejgamberi alayhi selam. Kja daja situacja maro pejgamberi alayhi selam dikja sa e pejgamberin. Ta ro Adem alayhi selam, pasa gjiku Isa alayhi selam. E me pejgamberes ka alayhi selam kërgesa kja o Muhammed iklov imami vodinen ko namaz. So manglau Allahi Azza wa Jal akalat e sikave. Wallahi mangelat e sikave diken. Pejgamberi ko različito vreme, različito narodoske muklo. So spojnja kale pejgamberin ko jek o namaz. Koja je tali poruka meso trebala te halova? Ake su i poruka? Ako je dveo sveto dikaja ki se koja kjoša vojna, šunaja so počesto za Treta svetska vojna, šunaja država na nakela, država kad napadni nel. Em sad postavljenju velo opučiv, kova je talo o izles. Soja dva su trebala te kergjol za da to vel mir. A kari go Allah Azza wa Jal preko miražluko pejgamberesko mangelate si kavela mena kava. Ej manušar, oven različito nacija, aman man našalen i verba ko Allah. Man našaleno pakjajbe ko Allah. Koga o narodu, kak edem pe ko teuhidi, ko pakjajbe ko jek jedinstveno devel, togaš ko sveto na netovel nisave vojne, nikoj nikaske ka na nete kerel zulum. Ili pak sprotivno, koga ka pojavingjo vel, ko manušikano sloj, sebičnost, grabibe, dikibe samo tuke, koga i pare manušesko vela devel, a čali para talo spremno son nate kerel, togaš i manušikani civilizacija tali usidimi so ko propast. Od odeski poruke Italija kava, a verbuti soske o pejgamberi alayhi selam, burakoja gelo ko mirađ. Olafi burak i krlatar olafi el berku, gromi. Znači brzina sa sve gromeskeri, a dale brzinaja o pejgamberi alayhi selam putunel. Pa mangela tako nege, ej manušale, tu mena štite za mislene Allaheskoro džandibe. Tomaro džandi bi talo ograničimo, tomari mudrosti tali ograničimi. Allaheskoro džandi pri talo baro. Em koji kerela pe Allaheskoro džandibe ovdo resela džikiperi vešno sveke. Em vojedno mangela tako pe kurešjenge kimeka šunen. O Allah Azza wa Jal tabdeskeri mok spreminela tumen ga savko scenario nešto so ka čudinen tumen korkori tumen so ka desingjovel tumencer. Završi salilo je namazea i krolatari džamija, a vene pejgambereska je samo Gjebril je sam duje čašencar. Kijek čaša mol, kijek čaša tut. Bujru mo Muhammed birin so mangea tele. Se kwa dva bakti tavalen alkohol nasine zabranin. O pejgamberi alayhi selam birin gao tut. Em toga što Gjebril elemi ka këll, o Muhammed, birinjani čistota to vel upravo to ro umet. Birinjani čistota në të mende to vel iskreno pakjajbe ko Allahi Azza wa Jal. Odo të falanem pala dva momenti, o Gjebril el Emin e pejgamberea alayhi selam a kana ushtelo u preki nebesk. Upravo e fta kati. Ko prvo kati koga resela, dikelo Muhammed al-Islam je ke manuše. So dikja pa dva manuš, iranela pe ki desno strana asal. Iranela pe ki levo rik rovela.
Akvas ne čudne Muhammedeske alisera. Em ka pučele Gjebrejle. Ja Gjibril. Kojtë Allah akva manush? Kja dja situacija o Gjibril sam ka thë o Muhammed, akva i talo o Adem alihisselam. Po što znači ne laleske ekstrana dikela, sala, veštana, rovela? Akelo o Muhammed, ki desno strana, koga dikelo Adem alihisselam, tar leskoro potomstvo dikelo čaveso koven ko dženetimo vela leske kefi. Po kilevo nikoga dikela o manusha tar leskoro potomstvo so koven ko džehnem. Emo dova kerela leza sekiraci. Od leske palale, pogotovo akala palune deš rakjataro Ramazani, okova su italo zapišimo džehenemeske. Ko kitapi prethodno zapišimo džehenemeske, a kava italo najšukar momenti tove izbrišimo taradvali. Dikameno manuša, koga rodena podnovuvanje dokumentija za socijalno. Toga šajte u štaran glavo saba namaz. Toga šajte ađikera poštar 5 satja kiredica. Minimalno ne savi pomoć. Soskja mena štite kera sabri pogotovo ko palu nerakja, tova panda poaktivna. Това кои бадете Аллахски азза ва джел. Социјано добор за Фатимо пало вторе катја со икровеа тута намаз. Си тут не со бизнес, трета смена ки бути требела теджа. Илија чувачал те асартуке, те пхире лево десно, а на мангјате користине со итало берекетно сезона ко Аллахи азза ва джел. Po naodori ga gjalla amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko duj tokatja rakelape e Isaia alihisselame me Harunea. Pa ko trita rakelape e Jusufe alihisselam. Pa ko shtar toka rakelpe Idrisea. Pa ko panj toka rakelpe Musaja. Pa ko shoftu Isaia, ko shofto ko eftata rakelape e Ibrahimea alihisselam. I krolo pučivi. Soska kale pejgamberencar o pejgamberi alislama rakelape koga gjalla nao preko mirađi. Kova i tali metafora so pejgamberi rakelape kale pejgamberencar. Mangelo Allah jamare pejgambereske takel o Muhammed. Ma sekerin ko hali ki sosojba soa rakshove. Akala pejgamberia o Adem alihisselam teri gajla na ne pobaritar des ki rovna šalgeo dženeti. Koja je talo pobaro nešto? Tu sosjan so mulo to kako ti rovni ili o dženeti so na šalgeo Adem. O Isa alihisselam lilete mudarene te razapninene te krem po Allah ismeningale skoro liko vazdingale kori pest. E Jusufe alistan fërdingele ko bunari. E Musa alistan saftikni da e fërdingjale kopani. Ibrahim alistan gjivdo kia klilet e teren. O Allahi lila adale pejgamberen sonake isto pari pesar sonake lamaro pejgamberi so cel sabërit e dhe lamare pejgamberi. Ta kel ker sabëri o Muhammed. Ma žalostim tut kotoro hali. Ma žalostim tut kiteri sostojba se i si nekoj koji pobila će na kratutar. Neyse, koga gelo koje eftato kati, arakapi Ibrahime alihisselam. E makna preneseno hadisa kella o Ibrahim alihisselam li činela isto saro pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ko mirađi pralale, o Ibrahim alihisselam preko Muhammed alihisselam kerge umeti amengi umeteske, džanena so selami kerge, pazine na kao. O Muhammed, koga kiranetut ki puf, vaker tu meteski puf tali plodno, o zrnija, o pocevte sardinen ko dženeti talja klatin lafja. Subhanallahi, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahi l'aliyyil. Akva zikri kerena, se kwa jek zikri, tu men sardingen po jek palma ko dženeti. E makva i talo to maro invertari ko dženeti.
o doleske gradin të rođeneti. So ka beshete kere lafi levo desno, peshkistanen ponovin kera kva zikri. Tove pashe gjiko Allahi Azze wa Jal. Neyse prallalen, palla dava o Pejgamberi aleyhi selam e Allahe Azze wa Jal kovel ku muabeti. Dali dikla o Pejgamberi Allahe na. Kerga le Allahi pallo iftavar të shperte. Sot do bingja o Pejgamberi aleyhi selam taro Allahi. Единствено бути со објавимо и леске ко мираджи тало пралане но намаз. Ем кавакерело Аллахи е пекамреске о Мухаммед. Нареди му и тало тукем туметеске пинда вактија намазите кълдине. О Мухаммед алисам на бунисали. Сар хулела сине телео Муса алисам капучеле. О Мухаммед сова кергја туке то родевел те кълдинав пинда вактија иран тут. Kana shti ti izdrżnëll të rumeti. Vakër të smaninëll tut. Non stop o pejgamberi gjalla vela, sa gjiko të Allahi Azze wa Jal, na vakërga panç vaktja namazit të umeti ka këldina. Ko ako kredi ko Allahi sopno, Muhammed, mande mo lafine i ringjo vela, tu mende panç, ali mandi tal vakërla pinda. Sa, je ke shukare bukate, mande pishin gjovela po desh. E modoleske prallane e Musa aleyhi selam i sile posebno tana mende ku muslimanja sebepi e Musa skur aleyhi selam o Allahi da Azze wa Jal tik nja kerga menge o vaktja e namazesker. Neyse prallane pala dava e Pejgamberi aleyhi selam poshmingja o Gjebril aleyhi selam te piravele truja lo gjenetje mo gjehnem. Dikla nesave manushen sa pravena lengere muja em qvela leske jako muj. Koa dikla kvo Pejgamberi sam da rasali. Kja dia situacija kada kreo kojtale akalla, lakerla kalla itale manusha kamataja so kerena buti so dena so lena em jeti mengo romali so han. O parvaj be lengora dava dvekovel jak. Soske, o harami so kuvja andre, mora jagaja ti iklo. Neyse po naodur ga pirena dikla manusha, bakar na tërnakon sar bare, pe muja sar kerene mikalena, o masatar pere muja. Togash pushla o Pejgamberi asa me Gjebrile, ja Gjibili kojta lakla manusha. Vakërlo kolaj tale manusha so bikinge poro muj ki dunja qal dunja jake, em so kerge manushen gërë lafja. Sa? Manush, važno i talo leske talo gjikipare. Ama dali kovel ponižimo, dali kovel hajgara, leske na ne važno adavë. Dikja, se kojek, ajde aqola, terno maksëmi, ku aso trebela te gjalki shkolla, prujinela poro vasko semafori. Adla manusho alla lengire masata lenguro mui si te vazdel. Soske bikingjan toro mui. Ili pak manush avela se kasta rodella. Ajde tu ta rodinga, tu zafrukninga. Dujto avereka hovare, trito. Adla manusha bizo mui kiklon angla ko Allah jazoče. Em trito so o kola manusha rekla kazala, beshena kone koa beshive, na ne murshikano muabeti, a dves menisalili opozicije, se koa beshive, amato el beshive, e narodos korlafi, koji so kerja, so halja, koji kaj gelo, koji so biznis kerela, koji so akvaj ulo falale, amaro halja edve. Ama no dolesko Pejgamberi aleyhi selam, koga gelo ko mirađi, poshmingate dikel o azapja kaleman nushengor. Neyse falalen, kja da ja situacija koga višo Pejgamberi aleyhi selam dikla so ulo, alo vaktija kana e Pejgamberi aleyhi selam te iranende palau ki dunjaj.
E makari ga ullo fitna. Koga bakerganenge me gelum ko Jerusalim em gelum upral efta katja muslimanja da sosnot ka jingepu. E kafirenge tena kera Allah. E mo kola manusha, kola so ne girine no mirajbuko pejgambereskoro, lengoro primeri italo isto saradla so na veruinge upral pejgamber. Koga shunge akavo na muslimanja deko pejgamberi penela geloko Jerusalim, prvo so gele ka janko Ebu Bekr. Em kavatren, ja Eba Bekr, shungani to ama so penel. Penja deka geloko Jerusalim, akarva vakti ko Jerusalim te gjap shalalen, jek masek te gja, ek masek tirane. Penela ko jek delo tarirat gele mira salilo. Bikeno gjevap Ebu Bekreskor. Aso i čudno vakela ko adava. Me vakela verina de ko Kuranita lo objavimotari strana e Allaheskër na nema sunja, ako mo pejgamberi vakelga de ka gelo ko miraji, gelem završenja delu. Sar šeja 2 sar obična manusha logički amente haljovada. Дека кој е дело шајте джарнем тавел, аке сарше. Кала е примери о кирме со пирена кипув. Замисли на кана, е кирмо лава ме вас театари пув, чивавале мешересте, емон мира намале палал, ко друштве кирменгор. Емак но кирмо те вакрило коле кирменги. Джанена котаравава, а вава тарошере манушесто. Сока вакре но кирме, аве наш поваве. Соске, се он джанена пери моко кирме, морате лазинелман таро про кобор бакти требела лескете джико морошеро. Ама но кирмо на не свестно шал неди мок, дека меко моменти шајте чавле мешрестем те хуля равлетел. Ако ме сарману шајте керава двај кирме, сои чудно Аллах дека шајте кереле мануша. Ja vejta li mok Allah skeri azoj. Odolesc ameno muslimanja razlikujnamen pšalale e imanea ko Allahi azza wa jal. Emo togaš pšalale dobinjama ro pejgambera samo 5 vakti namazi, hulicalo leo Džibril alayhi selam, sikavgjalo namazi, emo pejgamberi alayhi selam, aka na dobinja volja, em dobinja sare priznanje, panda po istrajno to velike Allah heskoro dron. Soski uladava, o Allahi azza wa jal si kavgjaleske deka not kažin gja pëllest. Zaključok tar sakav, so trebela te haljova. O muslimani nas minela te predadinel pe so gota velko to rošero. Pošto si tu muslimani, tu so postine, tu su i si imani, jek buti haljov. O Allahi azza wa jal po nekogaš kalel nešto tuta, zada te deltut nešto pošuka. Džaneno primjeri okova su astarena mače. Zada te astarelo baro mačo, na primjer te astarel som jek manuš, ovo morate čvel celo kani. Se džanelo somni hava kani. Znači mora nešto te de tuta pobaro te dobine. Potem manglante asare krapili, tunali, sona, mora nešto doriga ki jadica te čve. Čučija koji tali jadica, da li astar yola? Po na astar yola. A jarda o Allah azza wa jal po nekogaš lela nešto tuta, zada te del tut poviš. Ama zavisinela tuta, koborka kere sabr. Prema toro sabr, prema toro dandibe ko Allah azza wa jal, o Allahi odobor pripreminela te deltut šukaribem šukarib. Odoleske pšalalen uvek so gota veltmenge ko gjildipe, setinentme ko tomaro pejgamberi, so nacidinga, ko apari pecidinga, zada te doresela edve, ki sekoja minuta ko sveto te šuna ko je zani, ešhedu enne Muhammed Rasulullah. Ama ko štinga bud sabr. Allah neka nagradi neltmen, Allah te deltmen sekoja hajri. Mangava samo je ispravka te kerav, ti ispravnek meri greška. A dve meki džuma i zavingjum tu mengo nokni namaz deka pošminaja tari nedel. Na netovelot nedela, to je so nokni namaz ka pošminot ponedelnik. Ponedelnik prema vtornik, taro dešo 2 sati em 10 minuti. Odeske mangim ti izvesti naftumen, em ti izvini naman tu menga čal
meri greshka so greshkis vestingjum të men, rashirin e nda amare falenge, wasallallahu aleyhi wasallam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kërënje të fatë të rjancë. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام